नेपाल भाषा या जेजो चपाछि नेपाल भाषा ख्या थिथि व्यक्ति पिन्त नेवया वेकपिन नपाया हे नुक दुनिया ख निकने या गुजिले वेकपिन नपाया गए खलबला थिस सोयादी फै हयागु चपाछि या पहाजु यादी लोक कवि राजभाइ चकमी जो वेक ताइ इनिसे नेपाल भाषा खेले दुम छम जो मडुम दुनुभा प्रतिभा व स्रष्टा जुयादी वेक यागु जन्म नेपाल सम्बत 1078 साल स इया पाङ्गे जुगु ख वेक तुइ महर्जन व सिलमाया महर्जनिया क्या बाजु जुयादी वेक प्रतिभा साहित्य परिवार संस्थाया संस्थापक नाया भाजु न जुयादी थासा नाप ज्यापु महागुथी नेपाया नाया भाजु अलि नकतिनी निसंगु राष्ट्रिय विभूति संकदर शाखा प्रतिष्ठान संकदर शाखाया स्मृति प्रतिष्ठान वेक कजी भाजुन जुयादी वेकन यानादिगु नेपाल भाषा उत्थान नीति नेपाल भाषा साहित्य या उत्थान नीति नेवादी दबु पाके वेकत न्यादन्य लोककवि या पदवी न हनाबना याना तगदु अले वेकन साहित्य चुएगु जकमको वेकल बिचान चुएगु यानादी धासा वेकयागु थिथि सफुतन पिदने धुंकगु दु वेकयागु ठ्याम ठ्या च्यागु सफु पिदने धुंकगु दु अले नाक्या मला धासा वेकयागु खराचा वसी हयागु खण्डकाव्य अले लाबसा छदा प्याख अले जकमिया कविता दका चिनाक मन सफु न पिदने धुंकगु दु अथे हे वेकल मेचा डीवीडी ओ सीडी न पिथना दि धुंकगु दु गथेकी नेगा जात्रा अले मचा मेली अले थो मृत्यु सया होया चंगो स्वा तकाय वेकयागु सीडी डीवीडी न पिदने धुंकगु दु वेकल ठ्याम ठ्या 4 दशक निसे चाहिँ चिठो नेपाल भाषा खेले चाहिँ थगु योगदान बिया चनाइदिएको दु छास वेकया त न ज्यादस लसको सैना चना जकमी सर ज्यादस छित लसको सदु यको सबा हजुर थौकने छि छुके व्यस्त ख थौकने जे चाहिँ उपायना चुएगु लिसे सोजगो चाहिँ आम्मगा नगा शनिगु न जे यान्छ नगा हजुर पक्कै छि सम छन्द कविता के चिना खचोइमा धका मसिका देका चना दिगु दु अले छन्द कविता चुइगु जगमा खुसिने केने ज्याजो केना आबद्ध ज्याजना दिगु इले तो छन्द धागु छुख छन्दै विशेषका चर्चा नारिसले नक्टिन तैरि ठेन्टो जि छन्द कला शनिगु जायना लेसिलेसे नोचु कला न शनिगु जायना लचटी डट हली नेवा गुठीटेबटी छौ चाहिँ तरंगु चाहिँ नेवाटो संस्था वो संस्था चाहिँ जित जाबल राजभाइ छ चाहिँ छन्द कविता न चोजन छन्द अध्ययन याञ्जना छन्द चाहिँ छ सेनेमाल ठुङ्कुना चाहिँ कोरोना जुया चौबले ठो इयटा न चाहिँ मतलब सदुपयोग याको न जुमे छ एक हप्ता चाहिँ छन्द कला सेना बिउ छन्द चाहिँ सेने इसे दुपिन्टका ढाल जितस्का मन सुआ होलका ओहो आज चाहिँ छौ कठ छन्द शास्त्र चाहिँ ठजौ शास्त्र डोलन्डो निसे छि पुर्खा संरक्षण याना टौपटी अजौ तरहमपटी शास्त्र मतलब चाहिँ जित सेन्युपटी अवसर बिल वो शास्त्र याटा चाहिँ नौ पुष्ट याटा हस्तान्तरण या अवसर बिल अले वो हलि नेवा गुठियो चाहिँ जाजुले चाहिँ नेहन्टको चाहिँ छन्द कला सेना नि नेमसे चाहिँ सेका कालका आवछौ चाहिँ जिउलाई टरौए गोरबे खख होला ठुक्ट चाहिँ जे चाहिँ छन्द कला चाहिँ सेन्यु लिप्टे आनो चाहिँ जे चाहिँ वो छन्द कला त अझ नु पुस्तक हस्तान्तरण या निम्ति यहाँ भनेको मटिट्या जनको दु हजुर तर त छन्दै चुएगु पति गली थाकु धाइ मखला अठिसा ठुगु ज्याचो चाहिँ न्याका चना दिएको दु छन्द चाहिँ गो ताजिदै कठिना चाहिँ ठिसा वल्ली फै गो चाहिँ अपुख गो चाहिँ ठाकु खदै गइना सिका क्या छन्द चाहिँ सोंगु कोठन ढुका ला छौ चाहिँ जातीय छन् राई ओ जातीय छन् राई लोक छन्द ख हजुर ला नेवा भायो छेउ चाहिँ गुल्न संगीत नेवा भायो संगीत नेपाल संगीतका ला जसमा वो सन्दर्भले चाहिँ छौ ढा ढा नेवाटे संगीत र नेपाल संगीत थाई नेवाटे संस्कृत र नेपाल संस्कृति थाई नेवाटेको ठाबायट नेपाल मण्डल थाई नेवाटेसँग संरक्षण याना वया चौपट्टि सम्बट्याट नेपाल सम्बट थाई ठुक्ट नेवाटेसँग मतलब चाहिँ मकावे चौ नेवाटे संगीत नेपाल संगीत थाइका होला ठुक्ट चाहिँ नेपाल संगीत यो सन्दर्भ खलाउ खसा जेसँग चाहिँ ठो छन्द चाहिँ तरौँ महटो डोजुल नेपाल संगीत छन्द चाहिँ नेपाल चाहिँ जातीय छन्द है वो जातीय छन्द ढैउपट्टि
आँखा गोलाउ काइपट्टिका होला ओके चाहिँ न 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 टाठेन्डो आँखा गोलाउ काइपट्टि गुल्न चाहिँ छेउ चाहिँ नेपाल सङ्गीतीय लोक मेटडु हो चाहिँ जातीय छन्डेला सिल्लो तीर्थ मल्ल लुया पासा माले माने पासा माले माल प्रभु छेउ जीव वनेरका छिम्पेको आँखमा चाहिँ चोयाटो जुल होला वाह माया वाह वाह जिम्ठा लाछे वाढापट्टि च्याग वन्याग्न चोयाटो जुल उख्न चाहिँ जातीय छन्द जुलको अन वया लेप म्याट्रिक छन्न राई ओ म्याट्रिक छन्न रह्यो मात्रा मेले वियापट्टि छन्न र म्याट्रिक छन्न रहेका होला अहिले मेपट्टि छन्न चाहिँ वार्णिक छन्न राई ओ वार्णिक छन्न रह्यो रस्व दीर्घ मेले नाचो मापट्टि ठाकुरको छन्द होला ठुक्ट चाहिँ छिनेना दिसे छन्द चाहिँ सोङ्गु कठण्डु जातीय छन्द म्याट्रिक छन्द हो वार्णिक छन्द हजुर नापनापछि सङ्गु गद्य कविता चोयाडी अलिअलि पावया चाहिँ ताइताको मकेको नीति छिस लसे हना चिनाख वाचनियाको ख दयादिल छु थो लसे हना चिनाख चोयादिको वाचनियाको क्रमे छित चाहिँ न्यादन्य लोककवि पदवी हन बनाइयाको ख किछुक अवस्था कना लक्ष्मी सिंहले सुरु चाहिँ जी गद्य कविता चोया वन अन प्याखन चोया अहिले चाहिँ मेन चोयाका तर जी गु मे चोया वो लेट छक हाली तनाउनेका वो मे मम्माका अहिले जे बोलौँ मतलब चाहिँ जी चाहिँ अनुभवमा जे गुरु ख जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठी सङ्गठे लाउन वेकल चाहिँ जिटा छन्न चोयापट्टि प्रेरणा बियाडेल अहिले गबले चाहिँ जी छन्न चोया जो मे अझ मना मौठे द महसुस जुल अहिले चाहिँ जी छन्न चाहिँ चोयो चाहिँ याना ठजक ठाउँ चाहिँ आज मतलब चाहिँ चोचुवा हुन बेला द गद्य कविता सिक उपयोग खण्ड ठो छन्द बड्ड कविता है जिटा चाहिँ यो जुल गण्डक छि न्याना दिल नि ठो लोक कवि पदवी बिउ है मतलब छन्द बड्ड कविता खला रहेपट्टि जिटा लोक कवि पदवी नेवा डे डब्ली आगु न्याड ह बिल ओके अनुभवमा मुपा परमरत्न टुला डर्जु ख छि नेवा न्यालवा मानव अधिकार बाडी अहिले चाहिँ अनुभवमा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुया अन चाहिँ विशेष पाहा जल यको चाहिँ अनुभव पिन दु जल वेक पिन अन मतलब जु बारे नो वाव द लोक कवि बिउ यो कारण वेक बिउ कठन छुर्का राछ लोक भाषा लोकेट एक मतलब चाहिँ छेउ चाहिँ गु पहिचान या गु चाहिँ आन्दोलन ख उके त टरङ योगदान याना बिउ यागु कारण याना छन्द लोक कवि बिउहरुका जिटा चाहिँ वेक उर्गस याउका सार चाहिँ वेक चाहिँ ठ्या लेख मूल्याङ्कन याउजी उके छन्द बड कविता जगमखु सम्पूर्ण जो चाहिँ साहित्य त अध्ययन याना जो कविता त अध्ययन याना बिउ जी देवदे द विश्वास छिगु साहित्य अलि छिगुपट्टि ठो व्याकरण सभादको तिको लोकलय चिनाका वाचनिया कथन छिट हना बनायना त गुजुल अलि 4 दशक से अपोजिट हुँकला छिठुके आबद्ध जियादिगो छम लोककवि छम साहित्यकार तका व्याकरण सिका देका चना दिएको दु ठुगो मसिका देखेको नीति गुछिगु वो साहित्यिक पलान्या त गु किसिम न्यागु ख सुगु प्रेरणा सुगु ग्वाली वा सुगु सफुयुपट्टि कारण ख कि व्यक्ति या कारण छिगु ठुके पलान्या त बस्कन कना दिसले जी छिम्पेर दुसानी से छेउ चाहिँ छेउ भाषा खेले साहित्य खेले दुआवे खनका जी होला ओछो चाहिँ ठट गौरव टाल गण्टक अछि नेना दिउ नेसय खजे जरो सुरार गाडा छ जी उबले मचबले अथे जी नाचट एथेन्डो छिम्पेर डुबले जिछमा कलाकार जिडा अवसर वलका उबले गुनफुनी बले जिमठा जुटवाले चाहिँ हनिबम सुकराम महर्जन्डु वेक संगीतकार वेक गुनफुनी ख्याखी यंकित उबले मिजो मस्त मिसजु चलन्डु अले जिटन चाहिँ मिसजुया प्याख होपटी छ अवसर वला होला लछक ट्वेंकी भाजो लछक ट्वेंकी धावटी प्याखने चाहिँ जिचना डे चाहि लगा होला अले सक्सन बाला र होसल जुल फोसे जो सार्वजनिक तक्लेन हापा चाहिँ जी पिलो वयपटी जुल अले वो सांस्कृतिक कार्यक्रम टुनसाटे भजन सेन्यु जाएर अनिबम सुकराम महर्जन जो अले जिन भजन सेका वनका हार्बिन सेका जिन वो हार्बिन सेका भजन ठासे छि भाषाविद ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य अनुसन्धानीय छले पाङ्गे चौ छै चौ जानु करा
ओबले टबले सेना दिला वेकलम अले ओबले अनुसुरा लगा रहा है ठनु सुन साहित्यकार जुपी कविता चैपी इच्छा डुपी सुन दसा जी ग्वालिया ने का ठौ परिचय बिल डल साबे और साबेला जसमा साहित्यकार जुइ दसा जुडा दैपरि मसान से मुन्डिया डुक जित तर अगस्त माला देखो छ लोठे इसरानन सर लुमना वाला जिसै मतलब ठोल्ले जे यहाँ न्याउनु मटी दुर्गा टया अले वेकलम टाटे कोने खुनु से जित वेको चोनीपटी कोठा ठेना अनि नका जो लाज चाहिँ साहित्य पलाछेका बेला व्याकरण चाहिँ साहित्यिक बन्टैको जो बढी ढैबटी बारे चेतना ठना देला व्याकरण चाहिँ टहेदिएको वेको प्रेरणा जिरो छुडुरगा रासा मतलब चाहिँ साहित्य दिउ जनतै निम्ति ख साहित्य दिउ चाहिँ समाज रठ न्याकेको निम्ति ख लगा चाहिँ अझौ चेतना ठना व्याकरण जिरो चाहिँ ठिक या दिला ठुक्न चाहिँ ज प्रेरणा उपना वेक पाहे होला अन संगीत पाखे अनुभव शुक्ला महर्जन पाहे होला लिपवया चाहिँ जन कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ पाखे चाहिँ छन्नबाट कविता चैली होला जे चाहिँ सापे भाग्य माने अझपि महान स्वम गुरुपि जी गुरु याना जे साहित्य यहाँ व्याकरण हजुर गुचिसा दिला छिन पेदर दुको इने से हे जी साहित्य के जुगु जुखाप ततका उगु इलेला छगु भाषा जक नीति जुगु बनेको एकै थाको इले छिसा गथेना व पलान ह्याका दिया गुली ठाकुल गुली हाठ्याटा वला वस्तुकन एकनारी साले एकदमै ठीक जो जे सुरी सम साहित्यकार जिया जक न्याउने उमटी तया लिप्टे साहित्य पलाछि छु ए साहित्य न्याग्यो लागिले संघ संस्था चाहिँ मतलब मरेकमा गारका जे नेपाल भाषा मतलब चाहिँ संघ संस्था न्याउ जे छुठुल लगा राछ ठो चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ यहाँ मौकन छेउ भाषा जाति साहित्य ठाम रेपटी ठुका कया होला ठुक्ट चाहिँ नेवा राजनीति पाखेन चाहिँ न्याउन माडका जे ठुक्ट न्याउना अले सुरी पाङ्गे सखल रेपटी संस्था सोनिउ ज्याजुला सखल जे नजराम महर्जन वेक उपन्यासकार वेक नेतृत्व जिम कुलबहादुर नरहरि जी वासुदेव जुल जिम प्रयागमान बे सक्ने टुबार सर सन्मान जे डाक्टर साहब वेक जिम जाना चाहिँ छौ चाहिँ सखलका दैक्यु ज्याजुला उकेन जिता सूर्य चाहिँ मतलब चाहिँ सचिव चाहिँ पढेछना चाहिँ जाया अवसर होला अले नोडे चाहिँ जायापट्टि पीर न्याय नोडे आन्दोलन यापट्टि ज्याजुला ठुक्न छि नेतना दिउठेन्टु छि नेवा साहित्य भाषा खाले चाहिँ भाषा साहित्य जक छि जायना मगा खनि होला ठो राज्य यो चाहिँ नीति याना न छि भाषा जाति लुना चौ कारण याना छिपे चाहिँ बच्चा भाषिक मतलब चाहिँ आन्दोलन साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलन न्यामचुसिया मगा ओके मतलब चाहिँ छगु जक भाषा नीति गोडु ओके मतलब चाहिँ मजु ठो देश देवपति चाहिँ जाति जनजाति यको भाषा डुब ख ठो समान भाषा चाहिँ मारका हो आन्दोलन न छिपे चाहिँ न्यामना चना ठुकटा चाहिँ छिसा यको स ठेको डुका जिउ राज्य छिसन्टु मतलब चाहिँ यहाँ डेमा रेपटे न सर्ट ठेका चना तर चाहिँ छिपे चाहिँ गुक्त सफल जिमा वो सफल जिया चाहिँ मर्नु हरेक राजनीतिक पार्टीसँग चाहिँ भाषा ठुके लागि चाहिँ जिमा उठाठी दु अरु दुर्गा हरेक राजनीतिक भाषा संघ संस्थासँग छिस हेका तल तर हेको ठेन्टु छिउ भाषा अधिकार लागि गुक्त न्यानमा उले बिया चाहिँ अवस्था मरु उके चाहिँ छिस साहित्य न चेमाउडु साहित्य मतलब चाहिँ या लागि छिपे आन्दोलित न जिमाडु समान भाषा अधिकार काम फेको छिउ चाहिँ भाषा जाति न्यावे भइमखु उके चाहिँ छिपे भाषिक गठन न्यानमाडु आन्दोलित ठक्कै न गु साहित्य उत्थान नीति भाषा उत्थान नीति जाति उत्थान नीति चाहिँ चुएगु बनेको ज्याला दहेदो के नीति न छिस तिथि संघ संस्था आबद्ध जिया चाहिँ राजनीति हेमा तका खकना दिला आमे छ नि सत्य जना जी छि राजभाइ महर्जन यको महजसा जका सीमा महर्जन तका तर छिको मसिका साथी छित राजभाइ जकमी थालकी जके मसिका जमुदु नि थंकनी जकमी तका चाहिँ छ्यातया दिया ए नापा जे सुकुराम दै या नाक या नाक वेकल चाहिँ छौ शब्द कना दिल जकमी नका अले व्याख्या सुयानका राछ जकमी दैपि व किसान गुमेसिया बुन्दै मक्का किसान खयान बुमर मगा बुड असा पचका अले चाहिँ मे पिनु बु जाइना नेमाम पट्टि किसान यात जकमी धाइ रका चाहिँ वेकल चाहिँ शब्द व्याख्या न दिल अले जित सापे ठिल ओ छाट ठिलका राले ठो 14 साले जि जन्म जोजुला
विक्रम सम्वत वो 14 सालले ठजौ साल कि वो युनिभर्सिटी चाहिँ जग्गा अधिकरण याना काउपटिका 15 सालले चाहिँ वो युनिभर्सिटी सुरुवात याउजल अले वो जु जन्म जु साले वो अधिकरण जुल जु पुर्खा हामलका जो बा पनि पाए बाय सम्म दाइके जटु अन चाहिँ 10 रोप्ने जग्गा अन चेउ लाउजलका वो युनिभर्सिटी अले वो यहाँ कोए ल्याबोरेटरी स्कुल दु अन न चाहिँ चेउ चाहिँ 10 रोप्ने जग्गा लाउला निपी जग्गा वो ठासे लाउ अले अन जग्गा दु कारण मेठा म्युजुल ठुक्ट चाहिँ धापजी जिउ अमरलो चाहिँ कुल ढामलका छौकठ भूमिपट्टि ख तर युनिभर्सिटी गु इले जि जन्म जो ख वो साल चाहिँ अझौ मतलब चाहिँ लुव सेपति जो जन्म मतलब चाहिँ जग्गा चाहिँ अधिकरण लाउली मतलब चाहिँ जि छम भूमिपट्टि मलाई भूमिहीन अवस्था थियौँ डलट हो पट्टि जग्गा अझ जो कारण हैन जि जकमी ख त्यहीपट्टि जिता ज्ञान होला अल्लाह चाहिँ जिमटी तया जि आज साहित्यिक ना जकमी त्यहरुका उब्लन हे त्यहको जि महर्जन ख जकमी चाहिँ साहित्यिक नागा कुना ढाइनी हजुर हजुर तर यो कुशा सीमाको छि महर्जन खकी छ जकमी छिगु का लिउनि चाहिँ बामा यपरि पुर्खौली ना खला देखि चाहिँ हजुर छिस थगो साहित्य योगदान बिगो झले जी अग्रज पिनको त देशना जीवनी त कया चाहिँ चिना ख चुएगो चुना ख बनेगो नयाँ नाचना दिएको दो ठ्याउमा ठ्याउ गुली ठेना जी वेका वो चिना ख चुएगो झले गोम व्यक्ति त चाहिँ समेटे जिटिन जी छिरे ठेन्टो जी सोंगु कथा कविता चेचना चिना ख छगो पुर्खै र सम्मान याना ल छगो चाहिँ छि वर्तमान यो अवस्था त चाहिँ मतलब चाहिँ कयाना जि चया छौ भविष्य रका छि मस्त लुमंकान चयका सोंगो कठ चय सोयुजुल अले छि यथा डिथेन्टो जि छि नेपाल भाषा साहित्य खेले नेपाल भाषा जाति खेले सांस्कृतिक खेले योगदान याना डिपि धामलका शंख तर शाखान निसे कया राणा काल टक नि मेसेज चाहिँ चुयर हुनका ल नि मेसेज चाहिँ म कृतित्व व्यक्तित्व जे कविता न्यावे चनो जुल कम से कम ठो चाहिँ कने मेजिया प्यावे म डकुमेन्ट जिया प्यावे ठो उद्देश्य चाहिँ जे संस्पुर्खै त सम्मान स्वरूप चाहिँ चनो जुल ओके चाहिँ छिन गुन्यना दिल नि मति थिएन अले वो बाहेक जे आटक योगदान याना चोप्ने बारे न चोया हला ठुक्न फुक्क याना चाहिँ जे नेपुटी चोयलका नेपु नियम व्यक्ति चेना ठोइले चित सुयागु न्याकादिले न्याके महाला दासा दसिया रुपे आजि जगत सुन्दर मल्ल योपट्टि कविता न्याके हला जगत सुन्दर मल्ल हेमा ठजमा व्यक्ति गुमेसन सम्पूर्ण ठगु जीवन छेगु मातृभाषा शिक्षा लागि बिया बना हजुर हला बियाजको वमखो ठउके चाहिँ ठया नेचिला चाहिँ हला स्कुल तक चाका वम वो खोपयामा महान महारथी ख अवेक लुमंका चोइपट्टि छपु छन्दबद्ध कविता खाने छ महाभाषा आख बने डेमा उगु बखटे स ठेकुमा मास्टर व जगत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा राणा टेग व क्रूर व्यवस्था हुकुमी शासन या सरकार कुमी तक न कुरका मैं मागु अह गजगु व अत्याचार उगु क्यों सर्ग शर्र खुना है उगु क्यों सर्ग शर्र खुना है ज्ञान निभा जखेकुम मास्तर वचकत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा जात त मे घराना खसा सफु पसतल बे जात त मे घराना खसा सफु पसतल ले वा वो फे वो मधास छेगु स्याचा न बोल छे वो जापाने टक ठंका उबले नेपाया ठे वेकुमा मास्तर व जगत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा ज्ञान जागो इस पहुँचोगो बाख चे भाष हिका गुलिखे मचा सफू न ठगो चोसुया गर्व हेलुका ठकुलु छे हे डकले नापा नेवा बनेको च्याकुमा मास्तर व जगत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा नेपा डेया सकले जाति
नेपा डेया सकले जाति उट्टिगिना यहाँ वने डेमा सक्स्या ठ मा भाषा हे यही पुक आँख भने डेमा ठुगस देशन डेहे ठोक्क गुण हुँ नाखी चुएकुमा मास्तर वजकट सुन्दर मल्ल खोपया खौमा ट्वाले बुमा नेवा देख कुबिया वामा नेवा देख कुबिया वम छिमा भाया ठाख व गुगु इलेन स्वाल मजिगु नेपा डेया स्वाख व ठहे च्याना जिगजिगी खाना जनक्रान्ति मकन वेकुमा मास्तर वजकट सुन्दर मल्ल खोपडेया खो म्याभुम खोपडेया खो म्याभुम सुबा महाभाषा आँखा बोङ्के मालका उबु इले हे सथेका दिम नेभामा शिक्षाविद जगत सुन्दर मलाई विशेषको छिसन चिना खाने काबिला उइ थोइ चिना खजक नियसाए उइ बाइगको ज्ञान चाहिँ क्या पय खने तला अथे नियम व्यक्ति आगुपट्टि गु चुयादिगु थायादि लछित उके बाहे नि बेसियो विषय न जित तर रंगो सफुत वने वाला ठैचिना छौजक न्यसा बसा चाहिँ गाईको जुल मस्तेको नीतिगु याना दिगु दु तर ठौकने वो भाषा छगु भाषा नीति कारण मस्ते त व थगु माभ्या सिंगीको सेनीगु लकस चाहिँ ठाउँ मरुगु इले मस्ते त नजिसा थ मा भाषा वंकेमा निंकेमा सेनेमा दका चाहिँ छुकु त नाचना दिगु छिछम कवि ना त चिना खपाके छु ज्यादा त ल्याका दिगु दुके छु मचा टेउ लागि न चाहिँ कविता चोया नाच ठया छिगु मा भाय अवस्था तस्क चिन्ताजनक अवस्था डुका ठाउँकुने छिगु भाषा कने लेन्यु खला मखला रेपट्टि छिटा चाहिँ चिउटा कामा अवस्था व्या चौंडु उकि छि मस्ते त छि मा भा प्रति आकर्षण या फटका ढासा छि मतलब जाति भाषा भविष्य बाले टेपट्टि ल्याख आ मस्ते त चाहिँ लागिन जी मस्ते लागिन जी कविता चेचनु जुल मे चेचनु जुल उम त चाहिँ छिसा चाहिँ संगीत माध्यम ठिक साइल फटका ढासा अझ बाले टेपट्टि टाट्ना चेचनु जुलका जी छौ चाहिँ चोचना जिउ मजुरका मस्त त ठोया ठोया मजुरका शिक्षा बिपट्टि ल्याखका नि टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे मिखा सोया पलाछीमा लुफी हाय रे स्वेगु खुया क्या मजु स्वेत हेला या मजु ठठेटी पासा नापङ गबले हेलवा मजु सुरोट एला टोने मजु नसा काय रे टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे बाला सफो स्वेजु खाली फटे चुएजु आँख मस मच जुया जाँचे आलु ने मजु मनु ढेपी मसिकेमा छङ्ग लायो रे टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे बासु नसा ने मजु पिरा जुया खोए मजु यचु पिचु जुया चुने खिटी ठाका टे मजु मखुगु खला मजु फटा ढाय रे टिभी उप स्वे मजु मिखास्याय रे श्वासीमा पिजो ज्ञान इना बिजो श्वासीमा पिजो ज्ञान इना बिजो कुटयाना आँख बना ज्ञानी मच जुइजो सँग पन्छे स्या मट्यो पाप लायो रे मिखा सोया पलाछीमा लुफी हाय रे टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे मस्त निम्ति चाहिँ जुल अले अथिया चाहिँ जी वो मच्चा हे निम्ति छौ चौपट्टि मेउन छपु स्याला ठाउँकुना चाहिँ मस्त त रकेट डेकेनु रका चौपट्टि रकेट डेकेनु पासा रकेट डेकेनु सर्ग न्यङ्क ह्याबुस चङ्क चाहिले सेकेनु पृथ्वी मण्डल हाचाङ्गाया ठाउँनि छि चुए तारा पुञ्जको ब्ल्याक होल गेचो लिक्क वना हे स्वे वैज्ञानिक छि जुया व नोबल सिरपा ट्याकेनु रकेट डेकेनु पासा रकेट डेकेनु प्यारा सुट टिजको क्वावे हुँ तिमिलाया बे शिक्षुको छन्युनिनु ब्यान चोनेछि मंगल ग्रह या छे विश्व ब्रह्माण्डे माण्डे याना गुण हुँ ठेकेनु रकेट डेकेनु
भाषा रकेटे ढेके नुरका ठुङ्गुने चाहिँ मस्त ठजाउन ज्ञान बिमारका छु जुल ज्ञान बिगु नीति चिसा चिना खचया चना दिएको दु मस्त ताको थ्याङ्कीको नीति चाहिँ छुछु याना चना दिएको दु मस्तेट चाहिँ ठुङ्गुने सोचको छु यामगा एउटा संगीत बड्ड यामल ठुङ्गुने संगीत जग्गा बड्ड जग्गा नाम मगा ठुङ्गुने चाहिँ भिजुअल या उठाए नि भिजुअल याना है चाहिँ छुटा चाहिँ मे रुपे विकास या फस टिनी मस्त मतलब ठिक फेजला अझ भिजुअल याना जग्गा मगांगला मस्त त कार्टुन है नि कार्टुन वो कार्टुन प्याखा त डेका होला अब ठुङ्गुने चाहिँ घु मतलब चाहिँ वो मोटो पतलो टा गजो आकर्षण होला वो कार्टुन अझो कठो चाहिँ छिपे वन फस जग ठो छिसा चाहिँ गु मेचो या एमसा नाला कायो जुल कविता नाला कायो जुल नतरला चाहिँ छिसा चाहिँ ठो इया नप ह्यान मफटका रासा मस्तसन छिसा चाहिँ वास्य मखो अझो पनि अवस्था होइन हिन्दी कार्टुन त सोचौँदु अंग्रेजी कार्टुन सोचौँदु होला छिसा अझो डेक मफु कार्नेन अझ न छिसा मतलब चाहिँ ल्याउने खलेपटी छुटा कामला ओके छिउ भविष्य रियो मस्त ख मस्तेट चाहिँ छिसा ने भा त चाहिँ लल हापटी मतलब चाहिँ छिसा या माउडु ठुके लागि यहीपट्टि छिसा चाहिँ कठा छिसा चाहिँ साइट या विकास या माउडु हजुर गुण कतिनी धादिला छिसा मस्तेट माको कथा चाहिँ छिसा ई कथा निहाना ले उ कथा यो हल जन बिफत दास चाहिँ मस्तेट दठी चाहिँ छिउ मा भ्याले नि तका ठोइ सन्दर्भ मस्ते गु नि छिसा चोयादिगु छगु खण्ड काव्य खरा जब सिंहदो गु थिथि भाषा चोयाटगु छगु पुलाङ्गो बाखया त छिसा नेवा भाषा हिला चोयादिल नेवा भाषा चुएमा दका कति विचार बोलन छिते खराचो सिंह बाख द सापे योपट्टि छ बाख जल मस्त त सापे यो ठो बाख या त जे खण्ड काव्य रूपे गीति काव्य रूपे चाहिँ विकास याना मस्त त चाहिँ जे चेतना ठन्यो ओके भाषिक चेतना ठन्यो ओके चाहिँ ज्ञान यो खन यो कुडुब द ललाओ छ बाख ललाओ टेपे ल्याख चाहिँ जे वो चाहिँ ठो राजामटी छन्न चोयुलका राजामटी ठेउन छौ चाहिँ जातीय लोक छन्न ख तस्का बालापट्टि छौ छन्न ख ओ लस चाहिँ जिसन चोयुजला हैन राजामटी कुमटी जिके वसा पेरटी हाय बाबा राजामटी चारायपट्टि गुचाग चाग गुग आखयो ओ छन्न खका वे छन्न चाहिँ जे चाहिँ सुरु चाहिँ अन्त टक्यो चाहिँ बाख चाहिँ हना चाहिँ चोयुजलका सफो अले अब वो अठेका नापा नापा छगु थासे हाक गुया ल्याउने पाखे सिंह छमा दया चुनहा किन ठगु चाला माला ज्ञान फुक हाला हाला वला जुजु जुया चुनहा रका वो सुरुन से वो मतलब चाहिँ खरा चाहिँ वो सिंहट टुटी कोफना मसाटा लियो चाहिँ सो बाखका हो मतलब चाहिँ समाज मतलब उके चाहिँ जे नेपाली हो समाज चित्र यानो दुका मा जुजु प्रतीक कथा चाहिँ छिसा सिंगिट क्याजु जनताई प्रतीक कथा चाहिँ खराचेट क्याजु टपेंग मखो अलोपट्टि कथा न क्याजु अला मस्त त मनोरञ्जन न बिजुका अझ सापे छ राजनीतिक बाखन खव सामाजिक बाखन खव अला मज बाखन खका ठुलाखा चाहिँ विभिन्न कथा चेतन ठाने उद्देश्य व जे चोया ठोय चोयो बापट जे चाहिँ वो जित मध्यमाञ्चल पुरस्कार राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार नेपाल सरकार ठोय मतलब खे बस न अल्टो जोजला ठिकै आधार जित वो बिउबटी हजुर छिगु साहित्य या त छिसा साहित्य बिया छ मु योगदान या त कदर याना चाहिँ थिति संघ संस्था पाके हना बनाइ याना दिल भक्ति न थ्या दिल नेपाल सरकार पाके हना बनाना ततका ता इनिसे छिसा साहित्यिक खेले पलान्याका चना दिएको छोले गजियाको अनुभव त दु लुमङ्के बहगु छु अनुभव त दस जिमता न इना दिसाले साहित्यिक खेले यो अनुभव ढाबले जिता छोरा मासुहरुका थाहा छ जिसम्म साहित्यिक कार्यको नाम हो नाच नखाओला जिसम्म साहित्यिक कार्यकर्ता नख भाषिक कार्यकर्ता नख सूर्य मसेका बिउबले छिन्ना के जिल्ला प्रतिभा साहित्यिक परिवार जिसम्म संस्थापक जि नायक जि सुरु निसे साहित्य न च्यौ भाषिक संघ संस्था न जियाका सूर्य चाहिँ अन पांगे किपली पाखे स्थापना जो सखल ज्ञान जि आबद्ध जिया जयना वछो ऐतिहासिक संस्था ख अनि यो चाहिँ साहित्य भाषा
ठो नेपाल सम्बन्धी आन्दोलन उ खलक यो को जाओ जुल लिसिलिसे प्रतिभा साहित्यिक परिवार न जी नक्किन साहित्य पलाटे बले अले जीवन गेज लगाएर आछ पाङ्गे जन्म जो खसान जो चाहिँ यहाँ चाहिँ जो ठाउँ जीवन चाहिँ यो चाहिँ यहाँ बिमा जुल जी चाहिँ बनियो छोले जागिरी छोले यहाँ चाहिँ जी डेरा चौँ या छिरटकले डेरा चौँ आज रामघाटे आज ठाउँ छे सोना चौँ जुल अहिले अन चाहिँ 5 महिना चलेना छौ साहित्यिक संस्था सुनेरका प्रतिभा साहित्यिक परिवार सोना ओके न जी नाय जी या मतलब चाहिँ ओके चाहिँ योको फुको ठाउँका 8 के दुनिया 75 को चाहिँ साहित्य सम्मेलन या ठाउँको आपछि दिना चौजुला अहिले उहाँ मतलब चाहिँ त प्रेम बहादुर कंसाकार अभिनन्दन यापट्टि मोटी लक्ष्मी सिद्धधर हृदय जो के ख मोटी लक्ष्मी उपासिका वेका पिन्टर टरौं सम्मान यापट्टि जो संस्था याना ले साहित्य गोष्ठी या चाहिँ याना वेचौनुपट्टि संस्था जुलका ठुकटा चाहिँ साहित्यिक संस्था न जे आबद्ध ज्या जैना वेचन जुल संस्थाके आबद्ध जुग हे जुल मथोय झोले गोब्लेन लोमनी मखो लुमंके छे नक्तिने वो साहित्यिक झोले जे ओले प्रतिभा साहित्यिक परिवारे जैना चुनु ल्याख सम नाय ल्याख जे चाहिँ खोपे विराट साहित्य सम्मेलन जे डेडो स वया अले छक चाहिँ विराट यो चाहिँ सम्मेलन ई गुबले वो हेजो काण्ड जुल गर्न हेजो काण्ड या कारण याना ठन्टस्क दमन जुल छुया कार्यक्रम याकि म बिउ जुल टर्न विराट 5 दिन चाहिँ वो विराट गोष्ठी यावे निर्णय याना हाम्रो चाहिँ साहित्य गोष्ठीले याट अले ओबले चाहिँ साहित्य वो गोष्ठी यको दमन ज्याचौं कारण याना अन सभापति चाहिँ स्वीटिया ज्याचौं जुल अले जेटा ठ्याक्क खन अले चाहिँ राजभाइ सब प्रतिभा साहित्यिक परिवार अध्यक्ष छ चाहिँ ठाउँ चाहिँ ठो गोष्ठी या चाहिँ सभापति तो छिन चाहिँ ग्रहण याना डिसनका अनुभवी अन्त इनाप या त ओहो ठोले छौ टरौं अवसर वर्ल्ड हला विराटयो गोष्ठी चाहिँ ठ सभापति जुइर्यो अला जो जी करस कर न्याउ जुसना जहाँ जुइरका म यहाँ छे जे सभापति जी खन सभापति जुया पेपु यहाँ जो कविता छु बन अन पुलिस दमन यहाँ होला आछे रत्नगोपाल सिंह जो लगायत आछे यहाँ सुरेश किरण मानन्दर कवि जुया जुल अन चाहिँ छि छम रञ्जित कार रञ्जित छम पास डुबे कपिन्ट चाहिँ जोनायङ्कल अले चाहिँ जिटा चाहिँ यज्ञ प्रधान जो चाहिँ राजवे छ सभापति छन्ट जोनलाल त्यसको मतलब मुखु कठान चाहिँ व्यापारीहरुका जिटा गन मतलब चाहिँ गल्ली मतलब चाहिँ ल्याउने जिटा चाहिँ बचेना होला होला वो घटना चाहिँ जिटा त्यसकै लुम्ना चाहिँ को ह्याब्ले होला तर छख्या चाहिँ जे चाहिँ छौ टरौं ऐतिहासिक जाजुले चाहिँ सभापति जी खण्डका गौरव टाल अले चाहिँ जी व जी नेपाल आशा छि नक्न गुट हैदल मतलब चाहिँ ढाजी अले जी चाहिँ नेपाल अस्ट्रेलिया वन परियोजना एडमिनिस्ट्रेटिभ असिस्टेन्ट का नापा अले वो घटना जी ढुङ्का जी शनिबार जुल अले सोमबार कौस खुन चाहिँ अन आइतबार बिरा अफिस वन बले जिटला अन चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चीफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर यो चाहिँ सौतरो प्रमोसन यो अन्त फोन लाट टरो मिटिङ याना ला ढाबले उडा जीवन टरौं परिवर्तन वाला पारो प्रोजेक्ट है जे चाहिँ छौ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर जी खन यदि अन जों खसा आज वो जी खने म होगा हजुर ला ठजोपट्टि चाहिँ छौ घटना उबले जुल हगु थजो उबले चाहिँ जी ठो विराट यो गोष्ठी चाहिँ गु सभापति जिया वो गोब्लेन लो मंके मफेपट्टि घटना जया बेलका नकतिनी छिसा लुमंके बहगु गु वख नेगाले पक्कैन उ इले जों गुजुसा चाहिँ थगु जीवने चाहिँ तरंगै हिउबा वेगो थकान ख नेथना दिला ठाउँकने जिथो नेपाल भाषा या साहित्य अवस्था छिसँग गठित एकादिया बामला यदि बामला कस चाहिँ कथिना बाना के माली थिन्छ नेपाल भाषा साहित्य अवस्था चाहिँ गुली लुरन माउ ख गुली बानको जुइ माउ ख उले जुया चाहिँ अवस्था मरो अठे मतलब चाहिँ जोगिया मूल कारण सुरगा रासा ठो साहित्य चाहिँ छिसन चोया ठुक्या चाहिँ छि म्याफो अवस्था मरुका
होला गुलिखे चाहिँ आछे नेपाली था अथवा चाहिँ मेमेउ विदेशी साहित्यकार त गुल्न दु वो साहित्य सोयान मतलब चाहिँ ठाउ टुटी ठडन फुटेपट्टि खण्डु तर चाहिँ छेउ अवस्था अठिमरो कार्न याना न चाहिँ छौ ठो छेउ अवस्था बामना जाउँ ख लिसलिसे नेपाल सरकार छेगु साहित्य लागि गुठ चाहिँ बिमाउ ख अवसर प्रोत्साहन वन क्याफा चाहिँ अवस्था मरु ठुकु ल्याख चाहिँ छेगु साहित्य यी कठ गुठ न्याउन मापट्टि उन फया चाहिँ मरुला ठैठ्यान छिटा महसुस जो तर मतलब चाहिँ गुल्न चाहिँ साहित्यकार दु तस्कै मेहनत याना चाहिँ यावना चौपिन दु मतलब चाहिँ विश्व बे बपिन चाहिँ साहित्यकार दुटेपट्टि चाहिँ चेसा चाहिँ गौरव टायन ढाफो अवस्था दु गुली जुइमा ख ओली जुया चंगु खनि मरु द हेबिला तर ठिठी संघ संस्था दुनी गुछि सन्त हेबिला राजनीतिक रूपमा सक्रिय जुइगु नीति चाहिँ जी खलप पुसके आबद्ध जुइमाले तिने बालाई धका हेदियो थिन्तु छि यापु महागुथिया नयाँ भाजु न जुयादी नाप प्रतिभा साहित्य परिवार या छि संस्थापक अध्यक्ष न जुयाजीको नाता चाहिँ ठिठी खलप पुस पाखे चाहिँ छुयामाली थिन्छ छुया चाहिँ साहित्य त चाहिँ अझ टिबबी थिन्छ छेटी संघ संस्था पाहे छौला छे साहित्य अर्थात् ठो चाहिँ जातीय भाषा खेले जुया पिण्ड चाहिँ प्रोत्साहन बिमाउडु होला वेक पिनु चाहिँ मूल्याङ्कन यामाउडु ठो छौ चाहिँ तरङ ख छिउ लागि छिसा मूल्याङ्कन मया सुनाए ढेपली आँखा चाहिँ ठो वो पाखे वनमाउ खसा छौ चाहिँ छिसा चाहिँ छेउ भाषा छेउ साहित्य गौले टक ठो देशे भाषिक समान अधिकार वे मखो उब्लेटक चाहिँ छिपिन चाहिँ छिउ साहित्य उले न्यामन भए अवस्था मरो गठिकी छिटा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान युप्टी दु वो प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ छिउ भाषा लागि छिउ साहित्य लागि खण्डेको छु जाइना चाहिँ अवस्था मरो ठन चाहिँ संघीय सरकार वे ठुङ्गु सान छिटा लुरङको व छिउ साहित्य भाषा त कखना जाइना चाहिँ अवस्था मरो छटे चाहिँ भटिचा संकेत छोल लगा राछ स्थानीय निकालेल यहाँ महानगरपालिका खला स्थानीय निकालेन मातृभाषा न छौ चाहिँ स्थानीय विषय या बुङ्क्युटपट्टि खो ख हैछ न वइ न वो छौ चाहिँ छौ टरमे मतलब हिउपा खल ढैठे छौ ढाठे वो छौ व्यवहार या फटका ढासा ठन छे चाहिँ नेवा भाषा अन चाहिँ अनिवार्यका वो छौ चाहिँ जेनेवा लाग्या वो छौ विषय चाहिँ सक्सिन बनेमापट्टि जुइपट्टि गु अवस्था वेटेन वो छौ चाहिँ लोरन पुसे चोंगो खख वट चाहिँ वो ज्या पोइके माउडु तर न राज्य स्तर केन्द्रीय स्तर गुली अधिकार क्या माउ ख वो कया चौ मरु जेनेवा साइट काटेट राज्य न गु सम्मान बिमाउ ख राज्य न गु अवसर बिमाउ ख प्रोत्साहन बिमाउ ख वो जो छु बिया चौ अवस्था मरु ह ओके चाहिँ ठोपाकिन चाहिँ जेसा ध्यान टे माउडु सिस भाषिक कार्यकर्ता टेस ठो अधिकार छु लागि न्याउने माउडु हजुर ठोय विशेषगु जिसन्त दिला नगरपालिका पाखे ठगोमा भाषा बोंके गुनी तीन छगु पलान्याखुरु याक्न हेव कार्यान्वयन के भने वा पुमनी मा ढका चाहिँ खकना दिला व पुमना दास चाहिँ लगु तरंग उपलब्धि ख तखान खन्लाच मैले ठौयागु ठो 21औं सदी विज्ञान र प्रविधि या युगे जिसा ग्लोबलाइजेसन या इले ई कठन यावन मागो इले भाषा धका लना चने बाला कि बामला वा लुयामा ख के मको गोसकन देहा दिसने एकदमै मतलब ठाउँ या ई रेपट्टि ठो ई कि 21औं शताब्दी ई मलाई विश्व नापे प्रतिस्पर्धा यामापट्टि ई का होला ठजौ एले चाहिँ छेसा छेउ भाषामा के लागि छेउ संस्कृत लागि चाहिँ मा के लागि छेपि हालचनमा अवस्था त्यसको मतलब चाहिँ दुखै खखका ठोला चाहिँ राज्य यो जाका खनियो संस्कृति नेवाटे संस्कृति राज्य संस्कृति ख नेवाटे साहित्य चाहिँ नेपाडे साहित्य ख खैबसन चाहिँ साहित्यटा चाहिँ नेपाय साहित्य थायो नेवाटे स तामाङ चाहिँ साहित्यटा चाहिँ नेवाटे तामाङटे साहित्य थायो ठने चाहिँ विभेद जिंगुल नेपाडे गुल्न चाहिँ साहित्य ख नेपाय साहित्य ख रका चाहिँ नेपाल सरकार ठुटा चाहिँ चिसा चाहिँ समान व्यवहार नागु न्याउने चौ ख जो सा चिसा चाहिँ भाषा आन्दोलन ख महला सांस्कृतिक यो उठाने खना नचने माउ ख तर न विडम्बना जला
ठोजो 21औं शताब्दी जेसँग पासरका आलोचन माला लाञ्चन माला होला उकि चाहिँ जेसँग चाहिँ छौ ढाइडु मतलब चाहिँ थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली है नि जेसँग चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड एउटा चाहिँ विचायना विचायामा ठाउँ चाहिँ जेसँग ठन्छना साहित्य चोसा ह्याउ विचाया सान छमा चाहिँ विश्व 21औं शताब्दी एउटा भावना एउटा लोइको ठाउँ जेसँग विचायना चाहिँ चुएमा टर्न चाहिँ थवे फुमी चाहिँ हालिमा ल्यामा जेसँग चाहिँ छेउ भाषा मन्टका ढासा छेउ साहित्य मन्ट होला उकि चाहिँ जेसँग चाहिँ साहित्य जग निर्माण न छुया भाषा त नामनका ढासा साहित्य अटमन्ट उकि चाहिँ चिठीसँग चाहिँ छेउ साहित्य माक्यो लागिन भाषा माक्यमा त्यहीपट्टि लाग्यो छि भाषा टेवे छि नेवा टेवपट्टि छौको ठ चाहिँ तरौँ वे पनि शक्तिका हो होला नेवा टेव छि भाषा मण्डल आछ नेवा जाति डेमको नेवा जाति मर्यो देशै मर्यो बराबर ख ओके चाहिँ स्वेबले चाहिँ भाषा ख तर भाषा खन टस्क तरौँ छि भाषा र छयामा ठो छि जाति र या लागि जको मखु देशै लागि न ख हजुर त्यो भाषा दशक दक्वदै एकदमै हजुर भाषा दशा मसिकादै एकदमै तकाको ख तया दिल त भाषा खेले सक्रिय जिया दिपिन्द नीति चाहिँ तकले लिपा छुदे दिछि छ भाषा खेले चाहिँ जे सक्रिय जिया छपुज चाहिँ जे ह्याउना चौंडु वेक अप पिन्यु लागि जेसँग चाहिँ छुट्याएर गारासा नेवा खेले गुगु जेसँग ज्याया वो सिटी हुने मखु नेवा समाज छनु अवश्य मूल्याङ्कन यही टिनी उकि तत्काले लागि चाहिँ उकि छोली चम्मबेफु तर भाषा खेले जाइन चाहिँ पनि मूल्याङ्कन जुइटिनी जेसँग चाहिँ सिद्धिदास महाज एउटा लुमैके गुम तस्का गरिब ख सिद्धिदास महाज तर न जिन्दगी भर उहाँ चाहिँ कविता चया ठाउँ यी फुगावन तस्का दुःख ज्या ने मखना वो फुनावन हो तर न उयो मूल्याङ्कन ठाउँ या चाहिँ या उड्ने छमा चाहिँ राज्य न उयो चाहिँ सिद्धिदास एउटा चाहिँ सम्मान मयासान जे जनता याना चाहिँ वो छम नेपाल देय महाकवि चाहिँ यार्नु ठुक्न चाहिँ भाषिक खेले साहित्यिक खेले गु चाहिँ जान्छ न वो मूल्याङ्कन नेवा समाज यही टिनी हो नेवा समाज याउठे राष्ट्र यही सम्मान ख हो उकि छेपी चाहिँ निराश मजी जे भाषा जाति संस्कृति साहित्य उठान लागि छिपी निरन्तर न्याउने ठुलिया खसेक्छ हजुर ज्याजो यो लिपाङ्गुको इथेन्डुङको दुछि बायाउनी चाहिँ न्य चित छुने कादी कि बाया वनसिक न्य जी चाहिँ भाषा ख यो क्वे ठन चाहिँ वो कारण जी भाषा बारे हे छपु चाहिँ ये कविता निंके मा भा ठो चाहिँ मैट्रिक छन्डे थ देश यागु चाहे जिगु भैठो हे मखंका मुटु पाटिना जिगे में जिगु थगु हे मेठंका जिगु थगु भै मडे व जिगु जाति सी गुठेजी जिगु जाति स्वाम भे व जिगु दे मसान ठेजी थ देश थ मजुका नुगले दुघा कोचिका लापो चिना जिगे में जी हे जिसी गु खंका जिगु मुआई खठो मा भे जिगु मुआई खठो मा भे ठो बिना अहो जिगे में हे बरोसिनासा मुआका हे टोटे मा भे जिगु देश यागु स हे लिकुनी गुफुक पखा घारा घुरु ठुनाबी जिगु जाति खालु मंका ठो देश यागु चाहे जिगु भैठो हे मखंका मुटु पाटिना जिगे में जिगु थगु हे मिठंका जिगु थगु हे मिठंका सुवा ठो चाहिँ जी सर्वोच्च अदालत चिन्नेवा भा चाहिँ नगरपालिका छेलमरो ढाउने उ इलेक्सन दरबे चोयुगा जेसम्म भाइ खना छ वले आ नगरपालिका गु जायटेन त्यसको खुसी जुली ठसको नबी इतिहास लुमको के जी चिना खन नेकादिल गुली संघर्ष या ख दुख मा भ्यायो नीति गुली अथि जुगु ख बनाइ कना दिल ज्याजस ई बिया दिल छाया दिल को के नीति छित यको सुबाय देसना चना या जो बहना यको सुबादो छिटना